fika njengesele ebusuku. Imini yakuza amakhosi ayashwala kubani. Ingakho uJehova enqolothisa ngempilo egcwele. Ingakho uNkulunkulu emphasiza ngenguquko. Khona ingxaki imini yenkosi akukho nobani oyaziyo. Egameni likaYesu waseNazaretha. Alithi iBhayibhili lami abanye ofika bebhizi izinto zabo. Abanye ofika bexakekile izinto zabo. Kodwa ingane yofika undawoni wena. Lento siyenzayo apha, sihlanganayo apha, sithandazayo apha, imihla yonke kulungisa impilo. Ngoba siyazi uba uyashaka fika nasemalanga. Kodwa uma ngabe mini sithi sikhumbule impilo yethu, iyafika inkosi silindele. Haleluya. Ingakho sifakalisa ngokwamkela kukaYesu, usilahla isono. Ungaphelele kwamkeleni, kodwa unqophisane naye. Ugcine imiyalo nemimiselo. Ngoba yezimini yakuza kwenkosi. Cela simeke inyawo sothandana.